clear to lenga thatu zong te in zawa in chibai vekule voin hi thlajing August nisari kumsang ni somni panga ningani ani a thuthar sang clearin in nga thale tang video te hi like min pek sakram turin kan sombuk chu ani e ole nizan lama khan Lungleia taxi chesual na chungchang video kha mitam takin in lo mu kan ringa a details stock lo hle maya hemi chungchanga hianin khotlang hroi tu te kan va bia chutatanga kan thu riat theitlang puite talan intum te ang nimin thlajing August niru kumsang ni somni panga nilai ni chonlam da lile achan ve inkar vela khan taxi pakha chu lunglei venglaya a chesuala he taxi hi zobok lam taxi in driver hi dingte a ani a tin passenger pakhat ani ni omin khotlang hroi tu ten an soi van nei thlak takin he chesual na hian thile liam nalutuk anom lo thu min lo sila he taxi hi brake fail awanga chesual ni in ama sumo tlan la hi azuk suwa chutarang chuanin railing hi atai chhejui le ta ni in an soyani hetila chesual na thlenna la hi parallel road anti mai thin attention mandewa chon mingdom faklo te pon hetila kong hi chu kan lo hriat to thingkha ani a amaro chu a ming hi thak ani to a parallel road ti in tuna chon sei mai thin ani a hetila kong chuka atlan lai takhian he taxi hi a brake a fail palta hlau maya ama sumo tlan lai hi azuk suwa ti chon railing po hi atai chhejui ta ni in khotlang hroi tu te chon min lo hrila chuti rual chon liam na lutuk ang chi te tuara tok an omlem lova nunat san po an omlem lo thule thilti chiat lian tham lutuk chuti anga omlem lo thu min lo hrilani he report kan ron siam chan chu heng video te thedar anina sale maya ama ro chu athu details takha engma omlem lo wangin tuntuma hian kan han thol ve thuak ni ta se thawme ole nimin lama taxi chesual video hi toite thlir taila ti chuan seijui kan tumle don ne thu thar dang o Siama很多不明的耶。你知道吗？tuna hian taxi hi in sira an to ti hian a hnuk tu motor ni hak mek ni kan hria ani poi kan ti hle mai pu vanal Siama khuai khoi lai rong tak maya lo ka sak tu khoi tam tak thi pha na chu misual man ani thu report in atalang he thil thleng chungchang a hian nimin thlajing August nirukum sang ni somni panga nilai nia chanchin thar choka chuanin pu vanal Siama sial ho khua chu a khuai te rong tak maya kut lo thak sak tu chu khojol police ten anman tak thu atalanga anmi man ta ka hi PC lal thaka ma hian ama ina khoi lai te a khoile a ka ngei ani thu hi apong to nin talan ani a hetiang ani mek la hian khoi nei tu lam te hianin pathian minga an ngei dam thu talan tel ani bokani oleng poni sela hetiang suasol rong bol tu te
man chu anita le tin pathian minga ingai damna an thlengta te hi alom aro pui hle mai kan ti a kan police te an chuan thin tak zeta tin ngai dam thei tu pu siama te chung ko po an fak hle maya he an van du ne to hi pathian mal somna lo thlen na bul poi mo tak ani po kan be sia du sakna kan hlan ani he thil thleng chung chang hi report te kan lo siam to a atuar tu po siam ange po hi kan lo be to a hriatak angin July tha top lampanga khan pu vanlal siam ate khuai khoila hi athit chau main mu ani a pu siam kan biak na tanga a soidanin khuai hi busom li chung vel zet mai tur chu a ting hian a en kola a khoya khuwa dialogue a hian heng khuai bu te hi ada hlom ani a ti chuanin a sor that hun te lo thlen pe chuanin khuai bu pakhata tang hianin ML zani somnga bur angchi buli vel lai te asor chok thina ni a ti chuan heminia azukal hi akhoi bu somni vel borzet mai tu chu soisak suasam an lo ni ta a khoi an thi ten tu na an raw boka ariru kha na tak zeta video te mu kir tur po al hlom ani kha hetiang thil ani ta ka hianin FIR te thelu ani zuita a ti chuan kan police lam te hianin thakima hi an man zuita ani police lam te hian thakima hi intiam kam na te an siam tir ni in an soya amaro chu a khuai khoi sakte atur tu lam te nen hian eng angin nge anin rema thu enge tiam kam na an ni tero an siat pui lem lo ni in report a hian soi ani ve thunga chuti rualin atur tu pusiam te ro in pathian minga an ngai dam thu an soi ten heti mekla hian hetinga kut thak tu khoi te so sam tu hi report pakhat chuan chutinga su nu chele du omlo thalo angchi te nei ngai ani lem lo thu an ta langa amaro chu ru lama liam engemo ani venia an rin thu an ta lanna omboka engponi sela tuntuma hian soi kan du chu hetinga van duina an chunga lo thlinga khoi bu somni ti chiat veka chu buk khata hianin botol level an la theni chuanin zasari vel boran sal chon sing engemaw zat kha an hlo ti na ni a hetiang ngai dam theitu thinlung an pu hi lo mama ati tu rilruwa po na satakin thu asoi nge ke ni lam chuan kan be se tlata van tlang khotlang tana mi thale hlu zual ani thena turatana ra bi poimo tak bultan na te po ani ke ni chuan kan be se puyani ole mitam dak chuan kan muin kan lo hriat to vek arin oma Russia le Ukraine te boina kai noi kal zela chuan US in India po na takin tarif mangin mi shek be vel khan tum chhota ani a an president vaupung na zet mai tong phung mai thin social media platform pakhat X anti maya thu in zoom kar na po nei haulova angai dan amu dan te puang cho pop mai thin Donald Trump chuan India chu na takin shek tumin ma alalia executive order po assign thar le ta ti te po kan lo hriat lan vek kha arin om to a tuntuma hian toite an soibel ve kan to a August ni sari voin atang hianin ama chon tarifi 25% Donald Trump khan India ram atanga lak ani don thu kha aron ta lang to ani a ta chon Russia kha ultimatum te po an siam saka ni so matanga som pani chongin indona tire ani lo chuan chu tiang jong malak ani lo chuan Russia chu na tak rek ani don thu te tin Russia thrui ti chaklat tu te laka na taka tarif la kan i don thu te penalty dang te pom the don thu te aron soidu to ni kha ti chuanin nimin August ni rukum sang ni somni panga khanin he drama hianin he paleu lo hian executive order assign tharle tamau maya chu August 27 August ni somni le pasari atang mantran turin India la ka hian tarifi 50% za somnga zet mai la kan i don thu hi apuang chuak le tarup mai ani a he ya rap thak le ma heti mekla hian India point a chan let na an siam zui ngal thoya hetianga US ina India an target big le an baby khi dan be chan nei lo dan bo chen na ani thu anon ta langa an lung oi big lo thu te po ta langin ei mai ba ka hian India chuan economy thana turatan le ram mi puite rong bol na tur chungchang a hianin khovelin aphal angin adu chu ador the adu chu asum don pui the ni atia ti chuanin Russia petroleum te leisak ani chungchang a hian kan hriatlan angin China le India hi aleina sai me man ni a India hian ni kumkum sang ni le som ni palia pe chuanin ni tin hianin petroleum thit fim lo hi barrel
makta duai ni velbor hi acholu ji anga ngai ani a ti chuanin Russia le India in sumdon ton na hi nikuma khanin billion som le pasari velbor ani a keini a in China ina Russia asumdon puina hi alana sajok ani a ti chuan India hi pahni na ni in apathum na hian Iran lampang kha Turkey lampang kha an ya chutiang chu ani na chung le tin khovel ram sang ina Russia andor chung hianin India bi khi hetiang hianin chama hianin aron targeta 50% tiang han tarif lak ani don tu aron tarlanga ama ero chu hetiang ani mekla hianin September travel board thengkhanin heng tarif lui anga local puiman to te chu ngai na thiam na omdon thu te po aron ta lang to bok ani kha hetiang a Donald Trump an India aitika bea chumai baka chon debt economy thime kani ti te atong kam insum kar lo tak taka min soi vel hetianga omcho mek la hian India po hi angoi du big lowa apatlan du big lo ti taila di ko me hetiang thil ani wanghen kan Indian army te poina US ina Pakistan athlop jete billion ni manset mai ral thuamte alo pek to chanchin te eng mote po khan ron update ve bokania heti mek la hian Ajit Doval hi mitam tak chuan country anga heti lam defense lam thilte ngai sak ve ik chuan shelo fa po kan om win arin omlowa tuna hian Russia lama ajin meka ta chuan radar trail khen maite chumai baka chuanin kan hretlan angin air defense thalutuk S400 chungchang te kha sepui mai ba ka India rama siam chu ani ve theina turata na malak na tur chungchang te tin stealth fighter te kan se methin 5th generation SU 57 te po kha tuna hian an sei ho turangai ani a tin hemai ba ka hian thupui mo sang defense lam chanchin te an sei mai ba ka hin petroleum chungchang te po hi an sei turangai ani a tin US malak na hi dodal na niom hlimin India nge po hianin kan hretlan vek angin US thona chu alei don lo thutluk na asiam tonin report tam taka talan ani bokani ole heng chungchang te chu a channel lun tak le lian tak te English le Hindi clear pe de chong kan mu thup arin oma tin mizo tong te pona tama chu wangchon sei chip chair kha kan tum ve vak lovani hetiang hindin munania Russia le Ukraine in tawa anin dona top le theilowa ti top antumna chungchanga US ina hetiang taka India aron attack big la hi chu tha anadu hlem maya chulai kara sofa te jinga chan mong erton tona chan pol kan la om cheu hi chu achang hi chung ka thin te hi alo rim ve tuk mai thina kan economy tluk chet vek poiti haulova Donald Trump han phusavel hi ke chu ka ter theilo thak khop ma henglai te po hi tal nga kan settle ve sim ate chuanin thlir tu le nga thatu de ton tum hi ka ti angdeu hlekani a meno se thiam turin kan som chewa ti chuanin India po hetianga tarif chungchanga sanction engemo anan ma chonta te tin chu mai ba ka chon EU ramten vau khana 500% zet mai India laka la kani don chutiang khatiang antivel te poka thin ur thla ko mai India pokan chanle nan siama Europe boina hi nang ni chung khovel boina in nga ya mase khovel boina hi Europe boina in nga si lo ti te pokhan an khak faka tin Russia ne na kan sum don ton na hi billion som le pasari vel borani a mase EU le US ten Russia in thurol puinal in sum don puina hi billion som ruk chong zetani chu wangchon engwange India hi miron target big nang manin in sum don puina sada izo kalom ati a tingvel te pokhana in changle chau ani a ti chuanin US hi Russia la ka lung oi lo khop maya chuti ruwa chuanin ultimatum ten siam thina tin Donald Trump khanin kan hretlan vek angin tuin nuailong submarine nuclear phurkha an chalai kol vela munten son vela vaupung khami mangkhanan tivel khania amaro chu heng jong mai hi Russia lam hian athenga thong vak lo ni te pon alanga duma muna an ro rel na muna an chung kam te po kha kan lo hri anga US ina hetinga nuclear submarine an chet kwal tir vel kha enga te vak khanan lo ngai lova US submarine ti chet kwal vel thu te talan ania amaro chu heng an submarine te hi Russia submarine ten unlock vek thule chumai ba ka chonim hetiang chi te hi Russia in anga dai jok thu te pokha an swe chu bangchon thu mai ni tongkam vau pung mai ni a chu bangchon eng ngai vak tura ni love barai khon du lo wangu amaro chu tiang ani ni chon ataka che chu ngai hun te po chu athleng ma na ti te kha rorel tu lam te ngai dan ani a
amaro chu heteng ani chho mek la hian Putin an mek poka zoi oi rai mai khan aron tong chuak vele ta khani a ta chuanin khothang ramte ne na tu in biak na ne du thu te amaro chu he in biak na hian Ukraine support bi ka thu tu na ne tum sara na khatiang chi siam tum ni lovin alai taka dingin Russia lamina abe chante adu ril ru te po ngai to tel chung le Ukraine thatna tu po ngai to tel chunga in biak na do kan kha ki an du thu chu an soya amaro chu chu tiang ani lo ni chuan in rem na aum chuan don lo thu an soya ultimatum te kha chu enga wak an ngai lo thu te po an sei bokani a amaro chu EU ramte ne to kan ti de USN heteng songa an hual ta ka chuan kan hriatlan angin a missile thapui pui mai a enge mekten relate som chuanga thok chakho te po kha anti chesual ve velta ti te po kan hrevek mai nga khovel chu nuclear wara chok mai nga tin lau thong thode de pin an thlir hloma amaro chu hetila hi kan sei du chu zam thil zam min ka hrelowa nuclear in dona rap thak hi pathian tu lo chuan athling mai don lova bible min zir ti dan la ni in alang hek lova chu wang chuanin lo hlau thon chiam tur om lowa ama po kalo sei tak ang khan in vauna chikhat khani maya ani na chon USN engte kongjong ma in Russia hi nuclear in aka ngam arin omlo hul huala tin chutiang bokin Russia point aka ngam hi arin omlo ani tin Russia president na athuron pona khanin Ukraine ne na anin dona chungchanga hianin Ukraine hi dimdo na ne haulovin ladu tak rampumin lakdu nisila ni kha chunglekin alak thei thuasya amaro chu rampuma laktum ani lova bial mun thum mun live le khalak tum ani awale mun dangte beizui vaktum ani lem lo wangin atan ahar sat pha jok thu asya Ukraine ram hi lak vek tum ni se ni thum le ka alak thei thu ase ni adik view mai tu na a missile thapui pui mai te tu na aman chualo ada mek te hi anro pui maya theng kha chu nuclear ni box lo ma se nuclear te naw du tluk tho thanga thok na te po khatuna hin an chet kwal tir vel ta chunia chu Russia din munani a chu wang chon Russia hianin Ukraine ani emo US ani emotim NATO te EU ram te chu tiang te wakin a laul watin Putin ange po khan tuna an shreng na te tarif le engemo awang hianin atluk chiat arin dem lo thu te po aron pong chok to boka kum thum chung zet mai NATO te EU ten US ten an shrek to a ral thong an pe chung poim tiangin atluk chiat lo thu kha se tluk chiat lama anom lo thu a soi ve bokani ti chon soi tak angin hengin to na nuclear in to na kan teng chi te hi a chu tak arin om lo kan ti chan chu USN voi khatte po missile tra nuclear phur thein han ka vai se chu Russia hian namen lovina kap le dona ani ram pani chinlek hi loin kap tang poni se tin EU te polo telin NATO te polo tel ni sela engti kama keni kan dam chung hi chuanin USC super power ram ani le to don lo ti hi thil chiang sa ni a chu tiang bokin khumi EU ram te ne to kan ti ho te hi andin mun tu na mi hi ani to don lo ti hi chianga super power tu chu China emo India mo ani don ti kha thil chiang sa ni a chu wang chon US te heng ho hianin super power an ni na le khowela vokla len thei an ni na hi engti kong song bain ti chet an phal don lo ti hi thil chiang sa ring ani a chu wang chon nuclear in do na tak hi chu athen ala om lo ni ti chuanin hi ka thlir da mai ni te ro min hre saktoring kan du chewa ti chuan Russia lam khanin US lam le EU lam kha vauna an pen yom ta khan thu le hlan ron nei boka chuta chuan Ukraine ne na an do na chungchang a hian Russia in ral thuam chu tiang khateng missile chu tiang khateng chu atuna hi chuanin anga tok to lovani ti vel te kha in ngai dan lo ni su se du chuanin fin fiat he ni chu tiang jong chuan min ron ngai reng su in du chuanin ral thom ten en chuanin min ron fin fiat he lom ati sak maya a hlau lo hle ni Russia hianin US ani emo NATO ni emo tangdol ho hi a hlau lo hle ni in alanga tin nuclear te ane tharui chak tok view wang te po hi ani thei tura angai thei ome chuti rual chuanin US lamte NATO le EU lamte kha chuan Russia hi ain mang na satwa aral thuam da khompo tuna chuan a phai to view mai man tur mu mal po nei to lova ramdanga train acholun na sani ti vel te po kha an thlir dan len ngai dan te po anon puang chok na sato hloma khangkha kan muing kan lo thian vek to arin om bokani engponi sila ni etun tuma hian atoblama han talana han sei kan du chu enge USC India khole tui India mi
India poisa India sum le pai India ina achom hlom ramatang hianin US hi thlop tlak ani em tran tlak ani em ti hi karil ru hi chuan om ve thina ani na chuan social media platform sang ate kan lo hmu kan lo thlir thina he tiang ani chunga US la tran tang mai kan la om thini chu ale lam kongjong tak chuan akong bo thak ve deuh hlek te po hian kan hre thin ani tuna po he tianga tarif sang takala ka tum ta ka wanghin India pana dole na turtan India ram chunga chuan ma ni make in India aneng chu heng hi leitam tu le sam turin in sirtina Siama tin he mai ba ka hin US a chuanin thil thon lu claim joka thon dan tur kong tele ram dang ne na in sum don na huang zau turin the top chen tuna ma ala chho me kani tin trama khanin India chu dead economy tu cheme kan ya ngai sak po ka ngai sak love anti vela amaro chu kan din India economy din mun atha chok mek je te country anga tuna hin India hin number 3 ni tumin ma alameka ta chonin kan PM te po khan number 3 kan ni don thu te po huai takin an la pon han ve sal salani tilai te po kan sei bel ve luom ni se a thau me chu wang chonin karil ruwa chon hetiang takma India tluk che du tu US laka that kan lo chu kan lo tran ervel hi chu song so lo viewin kan ria India mi kan ni ni chuan India poisa mang kan nia India poisa India tax atanga tling khoma tanga in tungnung ve mai kan ya wanghian India hi kan thlop mai trula ni ti hi kan ria trula in la Indian lo view po ni la India mi kan ni thowa pathian rem ti zonga ni lak ran kan ni huna te chuan thu ran ni ta se khading zong kan mi zo te pon ril ru zau jok te po kan put ahun so ve view in da India tan the top chu ke kan pen te po hi atul ve tak jet jet ani hi ti te chu karil ru chuan atla thuk ve view ani US hi chuan akal phung hrim hrim hi kan hretlan angin khovela dignate engemo tina tur tan ke ka pen ti ve chem thin ma sela aham thana tur hi a shem em maya chumai ba ka chuan ama ron ter phatur nia hriate chu beng niam athiam em ani engwang nge China thi amil thei thlor lova enga tinge tiangin economia indona war kan han tiang chi te tarif manga in deina tiang chi te an cho fo kan ti ni chuan US in China hi amaron luk pharon ter phatte tu berania kum sang ni le som thum panga som ni chawa pe chuanin engki maral thomani emo economy ani emo China hian ale pel thei to hiala rin na te alien em ma chungani wangchon peng hiam thumin thei to pin mala India man tangkai tuma adongina mang tangkai thei boklova chuta India economy lo thang thur bok nen tiang hian min han be kwal ta vel chuania khovela ro warel tumdan hi adik lo hleni ta chon China nge pokha Russia nge pokhan tongkam pakhataron manga ta chuanin US in super power anga ainga hi a hlo to chu apom thei si lo tarif mangte engmo tangim ting khanin athunun theng chi te enge noi che taka khating chet kha tum velani ti in a sei khani hi adik ve viewing country chu wang chuanin karilu te chuanin US chu engti kong mang ke chu enge a foreign policy sim ke chu kangai thelo thina che dan heng hi India te po min thlopin min tran view in han lang ve thin ma se China ne kan chung changa hian alom lo zong kan omani chon tuna te po Pakistan thlop zong in Pakistan de na enge aningkar khateng chi khan India til nan te min han mang chho vel sar salania aril ru hi aham thana tura chawa tha ni hing ka ria khovel hausak na te solu do ka duwa amaro chu inge khovelina ama atang ham thana khatinga anlak tur chungchang ro chan he kan hriat al tan angin tehen thik tu an peche chho view ani ingponi sila hi US tan thaberangem khovel ram tan enge ni zelang kan la felova hunin ala her cho pui zel tura ngai ta ila tin tarif chungchang har sana kan to mek US ina temin ma chon poi India tan ana viongem kan tur viongem ngeram danga tangin na sajua jokin kan economy thana tur hi aron luang lu tang ti te chu hunin ala fil zel tura ngai la engponi sila to bera chuan India khole tui kan diangin rin omila India mi kan ni hi ramdang mi